Zwa ubiwa ha migodi nga nḓila isiho mulayoni ndi kale zwi tshi khou bvela phanḓa hu sina vhukando vhune ha khou dzhiiwa. Vhabyi vha migodi nga nḓila isiho mulayoni vho mboka vhunzhi ha vhupo hune ha vha na zwiko zwa minerala hune zwa sia vha tshi khou tambudza vhadzulapo na vhaṋe vha mavu ane vha khou bya migodi khao. E utlwisa batho botlhoko botlhoko ga ba bona lefatshe la bone le tswa ke batho mme e se bone go mainiwang fo lone. Ga se ne re kry-a lefatshe la rona le feletse le ko maineng ko re tloya re tlo maena as bapolomiti. Vhaḓivha ri vhorapolitiki vha khou fanela u finya dza khwaṱha vha dzhenelela tshoṱhe kha fhungo iḽi u itela u fhelisa zwiito zwa vhugevhenga zwine zwa khou itea kha migodi ya tshivhalo tshi paḓaho zwigidi na zwigidi yo no valaho. To deal with the issue of small-scale mining doesn't require policing. It requires a mining solution. It requires an economic solution. It requires that the government designs and drafts a policy to allow for small-scale mining and to regulate that small-scale mining effectively. Zichezoralo, kha madalo avo abuponi ha Rustenburg, Minista wa zwa minerala na fulufulu Vho Gwede Mantashe vho ḓivhadza uri vhakati na nzudzanyo dza u vala migodi yoṱhe isa khou shumaho u lwa na vhutshinyi ha u byiwa migodi zwi siho mulayoni. We have closed almost all the holes in the East Rand. We are now given a directive that let's move to the West Rand quickly because there is a crisis and we will close those holes. But the reality of the matter is ownerless and derelict mines are ownerless. They are not belonging to the existing mining companies, but we must close the holes because they pose a danger to society. Uya nga vha tshiimiswa tshi sa shumeli malamba vha benchmarks vari tshivhalo tsha vhazamazamase vha ri fano Afrika Tshipembe tshi paḓa zwigidi zwa 34 u mona na shango.